President Zirtawpni Murmu in Zirtawpni Pualin Ramchunga Zirtawpni Thokcha Tenena Choimoina Ahlan. India President Panina Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Pian Samsha Rengan Kumtin September Ninga hi Zirtawpni Tan Manchin Ania Kumin Zirtawpni Pualaram Chunga Zirtawpni Thokcha Choimoina National Teachers Award Semna Income Vigyan Bhavan New Delhi Buat Sai Aman Puina President Zirtawpni Murmu Chuan Meitsia te chu chungkwa khotlang le rampum huwa pa dang lamna thlentu anni awangin zirna kongshang shanga meitsia te hne na zirna pek chu hlu le poimo ber ani thu asoya zirna chu meitsedin mun choi kan na kong chaber ani thu soin tun naya zirna sangjok zir chunzom meitsia anpung zel chulom omati thu asoi President Zirtawpni Murmu chuan mishing indam khuchwak turin eile in amamua taksa in bel tur thuam le chen na tur in amamu angbokin mani himna le zaomna atan zirna chu mitin mamu ani thu le chung kore theita ka changa chor chuak no pangte po in zirna mangin andin hun ansiam theiti asoi in khoma hian President chuan ramchunga sikul Zirtawpni Thokcha mi somli pangale higher education a Zirtawpni somni pakhat thlan chwa te hna choimoina ahlana Mizoram University Mizo Department Head Associate Professor Dr. Zonet Cable in Higher Education Huanga Choimoina hi adongani Union Ministry of Education Huaya School Education and Literacy Department le Higher Education Department in Zirtawpni thanna hi anbuai puya kumin June ni somhi pathuma changa July ni somhi inkar chung khan choimoina dong tlak ni a ngaite ming thelu theina hun hi internet kal tlangin honalo ni to ani ramchunga thina thleng za somthum pakhat chulung kai hnoinat na wangani ti mu chwa ani Sarkar Puya Registrar General Nuaya Sample Registration Survey in Kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pathum inkar chunga ramchung mishing din hun shang azir chianna tunkar ni laini ya ati chua thina thleng zong atanga za somthum pakhat chu lungkai hnoinat na wang ani ti mu chua ani a kumsom thum chin chunglam thina lungkai hnoinat na hi ahluar bera lungkai hnoinat na wanga thi hi COVID-19 shipui len wanglai kumsang ni somni atanga sang ni somni pani inkar chunga thi za somni pali ain asangani zirchiana chuan mithi zongjong atanga za somnga parupoin pasari chu inkai chon theilo natna non communicable diseases wanga thi annia lungkai hnoinat na ba ka hian thok na lam respiratory infection le cancer le taksa abok neoplasms wanga thi na chu alangsar jinga atela heti rual hian thalai kumsom panga atanga somni pakwa inkar jinga chuan mani inti hlum wanga thi antam ber thunga thina zongjong atang hian che chwal na wanga in hliam wanga thi za pakwa point pali atling bokani Furwa surwa nga ramchung marlama chiat na thlenga tuilianin thingzai tamtak alen chwa chungchang soifia turin Supreme Court in state le sarkar le puya shatir tunaya ramchung marlama chiat na thlenga tuilianin thingzai tamtham tak alen chhuak lai video adara wangin Supreme Court ta Chief Justice of India BR Gavai le Justice K Vinod Chandran te bench chuan alandanin prima facie in dan lava thingzai manga sumdon na lian tham tak a ngei ni in an soya tlang sang lama thingki na satak chuan anwai lama leimin tuilian le chiat na dang hi athlen ninge in alanga Supreme Court hian sarkar le puya environment le jal shakti ministry te National Disaster Management Authority le National Highway Authority of India baka chiat na thlen na mun ni a lang state pathum Uttarakhand Himachal Pradesh le Jammu and Kashmir sarkar chu thilkheng chungchang soifia turin a shatirani Supreme Court thupek chungchang a hian Solicitor General Tushar Mehta chuan Union Environment Secretary shatir ani ngal thu le chiat na thleng mek baka ramchung marlam din hun lo oma mek lever som pali lai a oma wangin atulanga chaktaka malak ngal ani tur thu asoi Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma an Meghalaya ram leilung fa te hum halna turin inner line permit system an mamoti Union Home Minister Amit Shah ashil Nizana New Delhi anin komna Meghalaya Chief Minister hian an state in railbol na chungchang baka tunaya Bangladesh atanga dan lava India aludru an punje lawanga marchak bialten harsat na anto te asoipuya Meghalaya chu India le Bangladesh in rina ani angin Meghalaya ram leilung fa te hum halna turin inner line permit system chu man andu thule khotlang le state ang puanor na anasat thu athlena Meghalaya ram leilung fa te hum halna tur hian inner line permit system man mai baka khasi le garo chong chu ramdan pui hnuaya h schedule tel tur le sarkar le puya tanga an state chanpual all India service an nei theina turin Meghalaya cadre ruwa mansak turin Union Home Minister Amit Shah hi angenani
คนรัฐสังมาจวนสกาเลยปุยนรำช่วยตุลุนเละจวนอมเตจอยมวยนาอลาวติชินโตอังินเมกลายา Chief Minister ลกสภา Speaker ลุยเละ Union Minister เฮียลาวนิโตอปา PA สังมามิงโจยา New Delhi กดเคลียร์มิงปุตตีร์เวตูรินอังเงนะเมกลายา Chief Minister อินสกาเลยปุยเนนะอัน State มาโมอัทเฮนจุงจางอาเฮียน Union Home Minister จวนทุตสวะอัลเนยลาวนีUS Federal Court in Fon Mangtu te phalna tel lova mi malthil chin chha la khom le da that thu boya Google chu US dollar makta advisory somni panga choi turin a shatir kumsang ni somni a Anibal Rodriguez ti mingpu mi pakhatin Google mangtu makta doi somkwa pariat IOA Google laka thu boy a thelu chu San Francisco a US District Court in Nimin Khan angai tu a court hian Google mangtu te phalna tel lova an mi malthil man na chin chha la khom le da that mai ba ka thil dangatan a manga Google hi apua heian Google in phone mangtu te chet velna achin chha lo na tura web and app activity settings of tu te po ahwam ve ka wangin San Francisco District Court jury chuan Google le anei tu Alphabet Company te chu he thu baya hian thiam lo chantirin US dollar makdadwai zali somni panga choi turin a sha tirani Google thu puang tu Jose Castaneda chuan US District Court in thiam lo a chantir na chana jury te chu Google na tho dan sha thiam lova apua web and app activity settings chu phone mangtu te kuta om ani thule an thutluk na an za sak thu asoya court thutluk na hi court sang zo ka an khin le tur thu asoi Afghanistan mun chen khata tunkar chunga lir angin na satawangin thina le chiat na athlen bel na sahle leilung Zirtawpni tu pol pakhat German Research Center for Geosciences chinchha danin pathian ni zana lir hing ate na a magnitude ruk point pathumin Afghanistan khochak lam asoi nu a tunkar chungin voi kwala yang hing no na tukina ringot po magnitude nga velin tumthum lai lir angin le a lir hing inkara hian darkar tlem te chau atla ani lir hing hi kunar le Nangarhar province in antuar na sabera sha thechina vo in thleng khan mithi sang ni zani panga to in hliam sang thum zaruk somnga an oma chen na in sang ruk zasari chu lua zui tlak lawin achim chia a Afghanistan marlama chengte hian in saknan leiro chan ro lo lungle thingte an man tlang puya wangin lir hing na vaklawa po ahim lo hle ni asoya ni a lir hing wang hian tlang sang lama tanga lunglum a om fowa wangin chan chwa na po a khailak pha hle ani Russia President Vladimir Putin and Ukraine ramchunga Europe le khothang sipayin bu an khwar chu theito padodal ani tur thu asoi When Russia khopui pakhat Vladivostok thu thar thedar tu te akomna a Russia President hian tun naya France President Emmanuel Macron and Europe le khothang ram dangten Ukraine ven himna tura Ukraine ramchunga sipai mun pui khwar an tum thu asoi chu chang le tin Ukraine ramchunga ramdang sipai an ani chuan Russia in abitum hal don ti asoya Russia President chuan Russia le Ukraine in dona chan chu khothang ram te tho hona NATO hnuaya Ukraine lu tum na wangle NATO ramten Ukraine sipai mun pui khwar an tum wang ani thu alo soi fo to angin he in dona ti top tura remna le muan na thlentir ani to ber chuan Ukraine sipai da chu atul na ashat lo thu asoi Nizana Kiev khopuya thu thar thedar tu te akomna a France President Emmanuel Macron hian atho pui khothang ram somthum panga zinga somhi paruk chuan Indona top huna Ukraine ven him chunzom na turin Ukraine sipai hun pui da turin an tiam to ti asoya hetila yan US President Donald Trump chuan Indo chung emo Indo top nuwa emo po US chuan Ukraine leilunga sipai adalo tur thu alo soi to ani Nepal sarkar in Nepal Facebook YouTube WhatsApp le social media platform liandang engemozat man khap na thupek ati chuak Nepal Communications and Information Technology Ministry le Council of Ministers in Nepal ramchunga social media platform mantur te chu Directive on Regulating the Use of Social Media 2023 hnuaya in ka shwaina zom tur le in ziak lut turani sari chung hun pek anni a social media platform te hian sarkar in kai shwaina hi anzom theilawa wangin Nepal Supreme Court chuan Nepal sarkar IO in social media platform somni paru khapna thupek hi ati chuaka Supreme Court hian social media platform te hian sarkar in kai shwaina anzom theilawa wangin Nepal Supreme Court chuan Nepal sarkar IO in social media platform somni paru khapna thupek hi ati chuaka Supreme Court chuan social media platform somni paruk chu Nepala man theilo tura titop ngal vek turin Nepal Telecommunication Authority ashatir ngalani Communications and IT Minister Prithvi
suba gurung chuan Supreme Court thupe ka social media platform somni paruk man khapna thupek ti chwa ani thu hini zan khan thu thar thedar tu te ma apuanga mimal le pol anga dodal na atok na sangal le a mithen khat chuan heng social media platform ma mi puiten sarkar du khoplo na le sarkar malak na thloplo na anlan tir chin wanga sarkarin mi puite zalen na rabe na tura he khapna thupe khi ti chwa ka an pu a Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Discord, Reddit, Quora, Pinterest, WeChat, Xle, LinkedIn, Tetsu, Kapzi nga lang sarzwalan ni. Aizol Traffic Senior SP Purwat Sangaral te in Aizol City Bus Service dan Thar Pick and Drop System and Sinsu achat na lehlog na anmungal ni inasoy. Mizoram University Mizo Department Head Associate Professor Dr. Zoramdin Tharatsu Zirtir tu Chatsoy Moina National Award to Teacher for Higher Education 2025 plan ani. President Draupadi Murmu in Zirtir tu teni pualin ramchunga Zirtir tu na thok chate na choy moina ahlan. US Federal Court in phone mangtu de phalna tel lawa mi malthil chin sia lak khom le da that thu boya Google chu US dollar magtadwai zali somni panga choi turin ati khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani